Bahaye ikaze mu kiganiro nta kinyoma nolayi rero ikaze aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Uyu munsi rero amakuru ari kuvugwa na Kandare ngo niba hari umuntu wamenye ubwenge cyangwa uzi ubwenge ni Tshisekedi. Yarabanje yigira injiji aba inshuti ya Kagame, amubwira aho acuruza, amuha connection, ajya no mu Bayahudi, amubwira uko atunganya zahabu. Arangije ati kaze nkwereke umwana w'Imatonge i Buruseli. Tshisekedi rero abantu batangajwe bifashe ku munwa no ku gahanga hose babonye ko yagurishije ibirombe adafiteho control. Ibi ni ibirombe bya Rubaya. Umwana w'Imatonge yarakurebe, yareba politika, yarayisoma, arangije adeshaka nze nkwereke. Ndabizi ko ibyo birombe bifite AFCM Veterana DF, ariko ntabwo mushaka kubikura amenye ya Amerika. Murabizi ko mufite ubwo butaka buryo butemewe n'amategeko, kanze mbigurisha Amerika. Ubu rero ku rwego mpuzamahanga byavugije induru, ndetse abanyarwanda bumiwe, ntabwo bari bakabonye umukino wa politika ugera aho uryoshye. Gute byagenze gute rero? Tshisekedi yafashe bya bintu bya Rubaya birimo korota, bya bintu byose ngo u Rwanda rwiba rufatanije na AFC na M23. Noneho muri politike abwira Amerika ati rero nk'abanyamerika mwe genda bona aba bantu n'abashoboye kandi inyeshyamba ziteza akavuyo zikica abantu zikabarimbura, zigakora genocide, zigafata abantu ku ngufu. None rero nimwe mufite satellite, nimwe mufite technology yahita zikura hariya, dore mbahaye biriya birombe zifite, nimuzikubite muzanure. Abanyamakuru mpuzamahanga bati n'ubwa mbere mu mateka y'isi habaho umuntu ugurisha ahantu adafite control. Ariko Tshisekedi ati Kongo iyi ni iyacu, ni iy'abakongomani, no kuziranyesha abazifite ni tampone tw'abanyamerika turabaha ibintu ubundi bigende neza. Tshisekedi arimo arabara umukino umeze nka Venezuela. Maduro yanze guha abanyamerika peteroli, yakomeza kwigirashwe uko byagenze baramufu. Usibye no kugenda ngo peteroli bayihe, baramwiteruriye. Iherezo rya Kagame rero rishaka kuba iherezo riteye ubwoba. Gute rero? Kubera ko resolution ya UN ivuga ko M23 ndetse n'u Rwanda bagomba kuva muri Kivu yaba hepfo n'iya ruguru, n'amananiza barateye n'induru ubwo bateye igihugu. Abandi baravuga ibyaha by'intambara na genocide bishobora gushirwa ku mutwe wa Kagame nk'uko byagendeye Charles Taylor wo muri Sierra Leone, acuruza yitwa Brad Diamond. Rero ibintu bikaba bigeze Kagame, Amerika yo gufata umwanzuro ikabwira Kagame na FCM ati muve hano mwibwirize mugende, nimutagenda turabereka. Yego ibihugu bifite sovereignty, ariko nibavuga ko u Rwanda rwahangana na Amerika mu buryo bwose uko bwagenda kose. Ubwo rero Tshisekedi umwana w'Imatonge yongeye kwereka Kagame igihandure cya kintu kitari kirenze. Turabifata uzayivamo tutarwanye. Tshisekedi murabizi ko ibintu by'intambara yaravuze ati nzabijyamo, diplomasi nzayibakubita induru zivuge. Uko niko yabakuye muri Uvira, kandi haguye abana b'u Rwanda benshi cyane, n'abanyamasi n'abanyajombo n'abanyarucuru bari benshi cyane bahaguye. Ariko ukajya kumva umuntu avuze ngo mugende sha ngo musubireyo. Ibintu biba biteye ubwoba abanyarwanda kazi. Ngayo nguko rero biri kuvugwa mu makuru. Tshisekedi aragurisha ibirombe bya Rubaya afitwe M23 abanyamerika, kuko abizi ko abanyamerika bani bavuga izahita yibwiriza ikagenda vuba idateye n'induru nta n'akantu ivuze. Reka turebere aho biza kugana. Tureba aho biza kugana. Urubanza rero uyu munsi rw'abarafinda rwari induru cyane. Ubushinjacyaha bwa Kagame buti dushire umuhezo, ariko ye umuntu ashyira umuhezo urubanza ruvuga kuvuga kuri YouTube. Ibyo bintu byandi bita arabwenge gushaka kubitera abantu mu gafuka ukabarimbura ukoresheje systeme y'ubutabera nako butareba ko mu Rwanda nta butabera buhari. Bajya kubibeshya Abashinwa, Abahinde n'Abataiwan. K'Abanyarwanda bo turaziranye rwose, Abanyarwanda turaziranye. Mu Rwanda nta butabera buhaba, icyo kora buhari ku muntu wakubise urushyi ariko ku muntu ukoresha ufite umwuga witwa kuvuga, umunyamakuru uharanira uburenganzira bwa muntu, umunyapolitike, ubwo nta burenganzira buhari. Ubwo nanjye abamubeshye mbwiye ngo nakandagiye i Kigali ngo bamu uburenganzira ngo kuvuga. Reka aho rwose ubupfuye burangiye neza.
ni inyeshyamba zitwaje intwaro rero nk'uko Evode yazibwiye, ariko zifata ibigo na za institutions zikazishira imbere zishaka kubeshya ngo ni demokarasi. Heyo kajya amategeko aracyari yandi y'ishyamba, akaruta kandi karakamira, kandi ufite imbunda arakurya da. Ngaho ko ibya Kagame urubanza rwa Barafinda rwatangiye. Barafinda akimara kumva umushinjacyaha wa leta amurega, yahise avuga ati ngiye nkeneye ko urubanza rubera mu muhezo urubanza ruba ku mugaragaro, kuko ibyaha byakorewe ku mugaragaro kandi kubera impamvu y'ubutabera na demokarasi. Barafinda yemeje kwiburanira ariko ubundi mwigeze mwumva ahantu umuntu avuga ko arwaye umuzigo araza bakamutwara mu rukiko? Ni mu Rwanda byaba gusa kiriya gihugu gifite ubudasa pe, ubudasa bwacyo kandi namwe murabuzi ubwo mbari kuvuga, ni ubudasa buhohotera umuntu wese uvuga kuri politiki. Barafinda rero ngarazira iki? Barafinda ubundi arazira kuba yaravuze ngo Kagame ngo ntabwo yamukanga ikindi akavuga ko igihugu cy'u Rwanda kizwiho ubwicanyi, mfasha abantu maze bakajya bubaka intore n'ibifobagana by'ibigoryi, bakajya bakamutera abuye ngo mu Rwanda ngo nta bwicanyi, ngo bwose ngo tuzwi kubwicanyi gusa. None se jenoside yabaye none se ubu abantu mwica mu buri shirengero mushimuta mufunga mwa muri kubakorera iki? So kubica gihe ubwanjye nzi abantu basaga 5 leta yishe icyo rero kandi bazize ubusa. Ubwo rero ibyo ntabwo wazubimbwira, nabwiye mujye kwibwira abashinwa ba Taiwan n'abahinde badafite ambasade nako nazo barazizanye n'abanyarwanda bo turaziranye. Abanyarwanda urubanza rwa bwana Sekikubo Barafinda Fred rwakomeje rero, ariko rwarimo n'abanyamerika, kuko uwitwa Muchomani Nzeyimana Didier nawe w'umunyamerika nyine ukomoka muri Kivu, uri muri urwo rubanza nawe ngo ushinjwa ngo kuba uwo yakoreshaga kuri YouTube yarahaye ijambo Barafinda akavuga ayo magambo. Unyumvire nawe n'icyo cyaha cyitwa gute? Agiye leta kwera n'icyo cyaha cyitwa gute? Umuntu yifitiye kampani, yashatse umukozi wenda tuvuge akoze amakosa, nubwo nawe nabwo n'amakosa, hanyuma ugiye gufunga wa muntu icyaha gatozi mwabagabo. Abantu muri RIB mwarasaze, mufite ubwenge, muratekereza ubugenzacyaha mukora ni bwoko ki? Ni bwoko ki ku buryo mufata umuntu udafite ahantu aho yari birakara y'umufunga? Ni nk'ibiri kuvuga kwa Jihad ngafite groupe WhatsApp, umuntu arayifashe ashizemo iki video y'urukozasoni ngo rwa Yamana, hanyuma hafunzwe Jihad, wa muntu warigaramiye. Ubwo ni ubutabera cyangwa ni ubutareba? Ibi rero nk'ibyo bibaye byinshi cyane. Nahoze numva kandi tubibutse ko urwo rubanza nyine rwakomeje, ubwo rurimo n'abandi, ariko tuzajya tubakurikirana uko rwagenze. Abanyamakuru babanje kwirukanwa, hanyuma barahamagarwa. Urubanza rworoshye gutyo nubwo ari rwa politiki ukirukana abanyamakuru, why? Ibintu biba bidasobanutse. Nahoze numva umuntu witwa Mugabe yigaragambya, Bob Mugabe usanga afite YouTube ngo yitwa ni World TV, Mugabe World TV, yigaragambya avuga ubusa ngo abanyarwanda ngo mureke kwishora muri politiki. Imagine umuntu ufite ubwenge ngo wize niba yarize ibiki numbaze, ubwira abantu ngo bakajya muri politiki. Politiki se niki? Ubuzima butarimo politiki ubundi wabukura ubuzima bwose ari politiki. Umuntu wize nka Mugabe, propagandiste wa FPR, akaba inasi kuko yabyize muri Israel, ikindi akaba n'ubakorera NSS, akora urwego rw'ubutasi bwa gisivili mu Rwanda, abufasha kwanaliza amakuru n'ibindi, akora ubutasi mani magambo, ni case officer byari ku bintu by'ubuteka mutwe. Yarangiza akaza guteka imitwe ngo abanyarwanda muri politike ngo unguniko ngo abantu bavuga mu matunda y'iko mbere buri butarayabonye ngo uzajye kuyashaka kubera tuwa nguri kuyashaka se mukiri kuyarya musaranganye sha ibyiza by'igihugu s'abantu bagiye kurwana mu buryo mwenyine. Abantu ibyo bivuga garuka amaze kubona Sergeant Robert yagarutse uburyo bamufashe nabi, bamubwiraga amatunda y'iko mbere kakabara yari yapaze Mugabe ati leta ntabwo ishinga akazi. Imagine leta ishinzwe iki? Niba ishinzwe gushakira akazi abaturage. Mugabe rwose umva usigaye ukora ibiganiro bimeze nk'iby'umuntu utarize pe, wihangane kwa mbikubwiye.
kandi ubundi bavuga utuntu turi mu bwenge. Uravugira leta nkaho uri umuvugizi, siko wavugira leta kurusha Maurice cyangwa Macron. Yo mu Rwanda ko sana kurenganya da, ndakumva situation ikoreramo. Nawe uramutse unyanyagiye ukajya mu Washington cyangwa se ukajya i Buruseli wavuga ibindi. We know turabizi. Ariko wahisemo nyine ku mwana we ngomba kwa ko baguhemba bakuributa amafaranga y'ubutasi ukayarya ukamera neza. Mugabe ubuzima bamo yababwira ko akora iyi business. Mugabe Robert Bob Mugabe ubuzima bamo imodoka tuzi ni ikiyabwira ko akora iyi business. Akora akazi ka NSS kubutasi. Yaraza akaza guteka imitwe ari kubwira abantu ko ari umuntu usanzwe ngo ushaka ngo demokarasi ibikise. Direka imitwe Mugabe we. Bakunzi ba No Lie, nta kinyoma, reka tubashimire, tubifurize umunsi mwiza cyane, Uwiteka barinde, mukomeze mudufashe gukubitira ikinyoma wakuye munasakaza ubutumwa kugira ngo tuzabone u Rwanda rwemye rurimo demokarasi, umuntu avuga naho ko yavuze umutegetsi nkaho umutegetsi yarambuye igihugu nkaho ari nyiracyo, ahembwa n'amafaranga y'abaturage, aho umuntu nkamugaba ataza ngo ababwire ngo rega nk'abantu ngo ryo muri kwishira muri politiki, ngo murabona twagakwiye ubundi gudecentraliza politiki ku buryo no kugara umuntu avuga Kagame kai nagira icyaba. Ibyo biri kumvikana no kugagari naho umugabo ari kuza akababwira ngo muve muri politiki, mujinga gusa. Uwiteka bani namwe, bye bye.